So as vandag jou eerste keer is wat hier is, ontspan asseblief weer 'n keer. Ons vier hierso dat God ons kies, nie dat ons so perfek is in ons keuses en besluite en manier wat ons dit implementeer in ons lewens nie. Want anders sou nie een van ons hier kon gewees het nie. But I'd like to talk a bit about this topic. How to go closer, how to get closer to God, hoe om nader aan God te groei. Ek bedoel, dis tog een van die groot redes hoekom jy waarskynlik hierdie video kyk. Een van die groot redes hoekom jy vandag hier is dat jy weet, jy wil die goeie lewe hê, jy wil 'n beter lewe hê, en jy soek God deel daarvan. Probably watching this video, you're probably here because you want more blessings in your life. You want to build on a solid base, and you know you've tried everything else, and you've tried your own creativity and your own power and your own beliefs, and somewhere it just falls short. So we're here to invite God into our lives and to join Him in His kingdom. We want more of Him. We want to be closer to Him. And that's one of the big things that we come and do at church. But the whole idea started letting me wonder if we don't maybe focus so much on how we want to grow closer to God, to have a better relationship with God, how we want to be better children for God, that we're missing some important part of what faith is. Sien, ons almal weet, as die oomblik as jy die liefde van jou lewe op jou pad kom, moet jy dit aangryp. Kanse kom en jy moet dit vat of jy moet dit los. Dis daai oomblikke wat 'n mens definieer, hierdie oomblikke wat as jy jou vrou sien, as jy jou man sien, as jy jou kind sien, dan weet jy in jou binneste iets is nou hier aan die gebeur en ek moet dit vat of ek gaan dit mis. En is dieselfde baie keer in geloof dat ons dink, ek moet God aangryp en ek moet hom volg, ek wil hom aangryp, ek wil hom volg, en dan kom die realiteit dat baie keer mis ons die geleenthede. Ons is besig met ander goeders, of ons is te besig met ander goeders, en die geleenthede gaan by ons verby. And then, after missing a lot of opportunities to grab onto God, to grow closer to Him, the usual guilt trip starts happening, where we start feeling small about ourselves, where we believe anything is possible, even a relationship with this God creator that loves us, anything is possible. En dan sit ou met daai skuldgevoelens van, jy weet dit was moontlik geweest, jy weet jy moes dit anders gedoen het, maar jy het dit nie gedoen nie. Take an example about going to church, reading Bible, being nice to other people, something basic. And then you start somewhere, something happens in your life and you decide, okay, this is the wake-up call. This was my rock bottom. Now things have got to change. I've got to start reading Bible more often. I'm going to do this every day. And then it later becomes every week. And pretty soon you're in that space again where you realize, I have to start reading Bible again. Or you do the other thing, you say, I'm going to be committed, I'm going to go to church every week. And later it becomes every few weeks, and later it becomes, I have to go to church really because I need some connection. En dis so met al hierdie goeders, dat 'n mens later kom en dink, weet jy wat, die Here seën my so, ek is so geseënd met alles wat ek deurgegaan het, met alles wat ek gekry het, ek kan dit nie vir myself hou nie, ek wil dit vir ander mense gee, ek wil dit deel, veral met hierdie koue, vir al hierdie goeders, met die onsekerheid, met mense sit te werke, die oomblik as jy 'n werk het, die oomblik as jy 'n gelukkige huis het, dan dink jy, ek kan nie hierdie vir myself hou nie, ek moet dit deel. En dan dink jy, ja, ek moet iets in plek begin sit, sodat ek kan doen wat die Here sou gedoen het. En terwyl jy besluit wat jy gaan doen, gaan 'n week verby, gaan 'n maand verby, en dan later is dit 2 maande, en dan dink jy, o ja, ek wou nog dit gedoen het. And by putting all the things that we want to do in faith, by putting it off, by procrastinating with that, we get to a point where we start to feel like hypocrites. That what we talk a mean game about how we are living a bigger life, a faithful life, or how we are bigger than a part of a bigger picture, but in reality, we're not. So we start to feel fake about this. And that fakeness starts building this guilt in us.
And that guilt later on keeps us away from God, because how could anybody who's been shown so much grace, so much goodness, be someone like us who misses the obvious choices and chances to grab onto God? How can we say we are faithful if we never get around to living it? And maybe that's the problem. You see, there's this passage. I want to talk about this guy in the Bible. It's in the New Testament. He wrote actually most of the New Testament. His name initially was Saul. And Saul was a devout follower of God. He was passionate about God. He wanted to be a righteous believer. And in his time, something came up that gave him the opportunity to be a righteous believer in God, because there was this movement, this sect that pulled God down to earth and soiled him. It was called Christianity. Because how can you worship any person if we are so fallible? And Saul took this as an opportunity to purge this world of everybody who sought to drag God down into the mud with us. So he started finding out, where are these Christians, and arresting them. He went out of his ways. In the beginning of the book Acts, there's this scene where they take one of the first deacons that said, we must give the widows and their children, we must go to them, even though they live further from us, we must get to them and sort them out with food and support. And they took that guy, Stephanus, en hulle sê, weet jy wat, ons gaan jou nou stenig hierso, en terwyl hulle besig is om hom te stenig, sê Handelinge vir ons, daar was hierdie klein seun gewees, hierdie jong mannetjie gewees, wat gesê het, okay, gee julle klere vir my, ek sal dit vashou dat die bloed nie op julle klere kom nie, terwyl julle jou doodgooi. En sy naam was Saulus gewees. Saul was the guy that says, while you're stoning somebody to death because they believe that Jesus was God that came here to earth for us, he was the guy that says, give me your clothes that you don't get blood on it. So Saul se storie gaan dan verder. Hy kom op 'n stadium agter. Hy het nou al die ouens wat hier om hom is, het hy in die hande gekry, maar dis nog nie genoeg nie, want daar's nog ander sektes, daar's nog ander ouens wat in 'n ander dorp is, en hy besluit, ek gaan agter hierdie ouens aangaan. Ek wil my identiteit bou dat ek 'n righteous man is, dat ek iemand is wat God se liefde waardig is. Ek wil wys, ek is committed, ek wil nader aan die Here groei, ek wil tot by sy troon gaan, en ek wil myself daar gaan neersit voor hom in sy heiligheid. En in die proses gaan hy agter hierdie Christene aan. En op pad na een van hierdie dorpe toe, is daar die lig wat vir Saulus verblind. En 'n stem wat vir hom sê, Saulus, hoekom vervolg jy my? Nie die kerk nie, nie die Christene nie, Jesus is so persoonlik betrokke by hierdie gelowiges wat Saulus besig is om te vervolg. Hy vra vir Saulus reguit, hoekom vervolg jy my? So God shows up in one of those excursions where Saul is trying to catch and arrest a lot of Christians, and he shows up and asks Saul, why are you persecuting me? That is how personal and how personally involved God is with his children. He wasn't just persecuting the Christians. He was persecuting God himself. But think for a moment how Saul feels in that moment. And one of the books that I've read recently calls it, he was cross-pressured. Dis nie moeilik word om nou te vertaal, nee. Maar hy het 'n kruisdruk in hom gehad op daai oomblik. The cross-pressure is, one is, you live in a vertical world where you define your own identity. Saul was trying to define his identity. Hy was besig gewees om 'n geregtige gelowige te wees. Iemand wat met sy keuses en sy aksies en sy toewyding besig is om God te dien met elke oomblik, elke asem, elke aksie. Hy wou die heiligheid van God beskerm het, en dit's wie hy was. As hy in die spieël gekyk het, het hy gesien, hier's iemand wat die moeite insit, wat die keuses insit om God te kies. But then there's this other
pressure that comes in that moment of blindness and God speaking. That cross that shows itself that this identity that Saul was building for himself, this action that he was implementing to show who he was wrong. Because he wasn't building the faith. He wasn't proclaiming the holiness of God. He was persecuting God himself. So dink vir 'n oomblik daaraan. Jy sit alles in plek. Die ontnugtering wat jy voel, dat as jy al die aksies reg doen, jy sit jou goeders in plek, jy gaan lees op, jy gaan leer, jy gaan doen dit, jy gaan implementeer dit, alles om 'n goeie vriend te wees, alles om 'n goeie vrou te wees, of ma te wees, of pa te wees, alles om 'n goeie gelowige te wees, en jy bou later jou hele identiteit aan dat ek's 'n goeie vriend, en ek's 'n goeie mens. Ek respekteer God. En dan gebeur daar hierdie atoombom oomblik wat alles vir jou opblaas en jy besef, alles wat ek vir myself vertel het, ek mee besig is en wat ek is 'n leuen, want ek doen die teenoorgestelde. That is cross pressure. The moment that something blows up vertically when you've been living your life horizontally. Where you try to live out your faith, your beliefs, your love towards family and friends in a certain way, and then something shows up in your life and reveals that you've been doing a terrible job of it. You've been accomplishing just the opposite that you were trying to do. So Saul takes this setback that destroys his identity. And I would like to say that he starts rebuilding, but in reality, he can't. There's nothing left to rebuild of that identity. He will never be the righteous man that he wanted to be. He's done too much evil. But then God sends people into his life, Ananias, to start teaching him the songs of how Jesus sees our faults, how Jesus comes to us not to judge, but to resurrect. En dan word Saulus, wat hierdie enorme foute gemaak het, wat sy identiteit vernietig het, deur juis horisontaal te probeer om sy identiteit te bou, ontdek 'n lewende God wat vir hom sê, maar jy's iets anders, jy's 'n fake gewees. In jou soeke om eg te wees, was jy eintlik 'n fake. Was jy eintlik oneg aan wie jy is. En nadat daar niks oor is, nie kom God en hy stuur mense om Saulus op te tel en te verander. En Saulus word Paulus. 'n nuwe naam. Iemand wat nie die kerk vervolg nie, maar iemand wat uitgaan en vir mense van Jesus begin vertel en kerke plant. En dis iets waar die storie nou interessant raak, want julle almal sit en wonder, waartoe gaan hy ou met hierdie ding, maar Paulus doen dit toe presies. Hy gaan uit en gaan vertel almal van Jesus wat jou aanvaar al het jy foute. En dan op 'n stadium kom hy by mense in Efese, en ek wil dit graag vir julle lees, dit is Handelinge 19, en vir die Engelsouens, I will come back to this now. The passage I want to read is in Acts 19. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry, vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eers gehoor van die Heilige Gees. Ons het nog nie eers gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. En dan vra Paulus hierdie ding, wat weer terugkom na Scotty en Ursula en Rose toe vandag. Hy sê, wat 'n soort doop het julle dan ontvang? Vra hy toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Nou die van julle wat nie weet, daar is in die kerk, in die vroeë Christendom, is daar hierdie profesie gewees, dat daar iemand sal wees wat die lig kom bring, die pad sal kom oopmaak vir Jesus, en hierdie ou se naam was op die einde van die dag Johannes gewees, Johannes die doper, hy het mense gedoop, en as hulle vir hom gevra het, waar gaan jy doop, beteken het, hy het die bekeringsdoop gebring. Wat beteken is, hy het vir mense gesê, weet jy wat, ons moet bekeer, ons moet terugdraai na God toe, ons moet ons lewens reg ruk, en ons moet weer terugdraai na God se kant toe. En Paulus kom nou hierso uit by die mense, en hy vra van hulle, met watter doop is julle dan gedoop?
En hulle sê, met Johannes se doop, met die bekeringsdoop. Vers 4. En daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop, as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê, dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. En dit is Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê, en toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12. Nou ek wil net tot hierso lees, net gou die Engelse ouens weer opvang, is, so after Saul gets this cross pressure that he realizes his identity that he's been building was a fake, was inauthentic, and that God shows him, you are actually destroying this name that you want to build. You are building something that's quite the opposite of what you're trying to achieve. Saul comes to realize the realization that many of us has as well, that sometimes even though you try your best and even though you try your hardest, you fail miserably. And then God starts rebuilding Saul. And Saul becomes Paul that starts telling everybody about how this God, how Jesus loves you even with your faults, your mistakes. Actually, He's the one that joins you in your mistakes without judging you to start fixing you. And then there's this incident where he goes out and he tells everybody about Jesus, and he reaches a few faithful people, and he asks them, do you know about Jesus? And they say, yes, we do. And he says, okay, have you received the power of the Holy Spirit? And they say, what is that? And he says, okay, to answer that, what baptism have you received? And they say, well, the one of John the Baptist. And John the Baptist was the one that baptizes people to turn back, to repent, and turn back towards God. And then Paul says, well, this is your mistake. It's not about turning back to God. It's about Jesus, and that's the baptism you should be receiving. So he baptizes them again. So die vraag is, wat het hulle gemis? Want ek dink bekering klink tog goed. Being repentive, turning back to God sounds like a good thing. So why is Paul going all this way to tell them you should be baptized again? Wat is die punt hierso? Wat kyk ons as gelowiges mis? Want ek bedoel, dis tog wat 'n mens glo, is kerk toe kom is juis om te gaan en te sê, ek het gesê ek wil elke dag Bybel lees en ek lees nie meer nie. Ek het gesê ek wil elke week kerk toe kom en ek doen nie meer nie. Ek het gesê ek wil beter en 'n goeie voorbeeld wees van Jesus se liefde en ek doen dit nie eintlik nie. Ek wil jammer sê, ek wil terugdraai, ek wil weer probeer. Wat mis ons? Want dit klink ons soos 'n goeie ding. Ek bedoel, om die waarheid te sê is, dis wat baie van ons dink, is ons is besig om horisontaal ons lewens te leef, ons is besig om alles te doen wat ons moet en ons beste te gee as ouers en kinders en werknemers en werkgewers en al hierdie goeders, en dan maak ons hierdie horrible foute en dan gelukkig kom God op ons pad en ons het 'n reset knoppie. Soos op 'n rekenaar, waar as jy hom net so inhou jy hou hom net so in daai 4 sekondes en dan sit hy af en dan sit hy weer aan en dan kan jy weer begin. Nou, dis die awesome ding van geloof wat ons baie keer glo is dat maak nie saak wat se foute jy gemaak het in jou lewe gemaak en jou huwelik gemaak het, as ouers gemaak het nie, ten minste hier by God kan jy terugkom en jy kan kom reset. Wat mis ons dan? Want dit klink vir my reg. Wat is Paulus se issue? We feel this cross pressure of building our own identity and then meeting God. We feel this every day. Especially when we try to do the right thing and we fail, we get the comfort that at least we can push the reset button and try again. We can repent. We can start fresh. We can turn back to God. But then Paul comes and he says, this is the problem.
This whole idea that you repent and turn back to God, this is the problem with your faith. You must be baptized again. So wat is die storie? Wat mis ons? En om dit te verduidelik met 'n ou dalk nie net kyk wat Paulus gedoen het, maar sommer teruggaan na die heel begin van die Bybel toe in Genesis, waar jy vir Abraham, Isak en Jakob kry. Nou Jakob mok ek mee baie, want ons het so 'n president ook gehad wat daai naam het. Maar Jakob se naam beteken letterlik die ou wat jou potjie, die ou wat jou voet so gryp en dan val jy jou neus plat. Dat die bloed spat. Jakob is die ou wat sy kanse vat om jou te potjie sodat hy kan goed lyk en jy kan sleg lyk. En dis op die einde van die dag die kind van God wat die Israeliete, die volgende generasie, die Israeliete moet bring. En nou Jakob was die ou gewees wat skelm was, hy verneek op die ou en sy broer, hy gaan na sy oom toe en sy oom gee van 'n bietjie van sy eie medisyne, ou Laban gee vir hom, laat hom trou met albei sy dogters, sodat hy moet werk vir hoeveel jaar vir hulle. En op die einde van die dag, toe Jakob moet teruggaan en Laban sy oom sê, ek is nou moeg vir jou, jy moet gaan, toe Jakob al hierdie planne, want ek bedoel sy broer is nou nog bang vir hom, of hy is bang vir sy broer, want sy broer wag hom in. En toe deel hy eerste, ons lees dit in Genesis 32, toe gaan nou Jakob en hy sê, hierdie broer Esau gaan my doodmaak. So ek deel al my besittings, alles wat ek het, deel ek in 2 groepe en ek stuur een voor my. Sodat as my broer dit aanval en almal daar doodmaak, dan dink hy, ek het klaar vir Jakob gekry. En toe sou Jakob nog nie gerus nie, en toe deel hy hulle later nog in groepe, en hy stuur sy vrou en sy of eintlik stuur nog goeders vooruit, dat daar 'n tweede groep is, dat as Esau dit sal aanval en doodmaak, dat hy sal dink, okay, ons het klaar vir Jakob doodgemaak. En sy gewete pla hom nog steeds, want nie gewete hy het iets fout gedoen nie, hy wil net wegkom met wat hy gedoen het. En dan gaan hy op 'n stadium en dan los hy sy vrou en sy laaste besittings wat hy nog oor het by hom, en hy gaan deur 'n riviertjie alleen na die ander kant toe, sodat as Esau dalk nog sy vrou en sy kinders sou doodmaak, dat hy nog kan wegkom hiermee. Dis hoe hy mense potjie, dis Jakob. Ou wat enige iemand sal, al die brûe sal brand, en enige ou in die vuur in sal gooi, sodat hy okay is. So you get Jacob in the Bible, in Genesis 32. A guy that is a real piece of work, that is willing to sacrifice everybody and everything so that he can get away with what he's doing. And while fearing that his brother will kill him for what he has done, he isolates himself and he leaves his wives, his children, his possessions, everything on the other side of a river. So that when his brother attacks them and destroys everything, he might get away. Maar dan gebeur daar iets. Die Here daag op. En die Here begin met Jakob stoei daai dag. En hierdie ou wat weggehardloop het nog heel pad, hy en die Here stoei tot die son opkom, en toe hy die son opkom, toe slaan die Here hom op sy heup, op die potjie van sy heup, sodat hy nie meer kan hardloop nie. En toe daai son opkom, toe sê hy vir die Here, ek sal nie los voordat ek 'n seun uit U uitgekry het. Hy was nog so arrogant geweest om daai ding te doen. En toe sê die Here vir hom, hier is die seun. Jy sal nie meer Jakob wees nie. Jy sal nou Israel genoem word. Man van God. En daar gaan ou Israel, Jakob het hierdie kant toe gegaan, Israel kom terug. En hy vat sy vrou en sy kinders, vrouens, kinders, besittings, alles, en hy gaan na Esau toe. Hy hardloop nie meer weg nie. So while fearing for his brother, God confronts Jacob. He wrestles with him until daybreak. He hits him on the hip so that he can't run away anymore. And he changes his name from Jacob to Israel. Israel meaning man of God. And this is important. Jacob wasn't sending his people in front of him, isolating himself, running away because he was looking for God. He was looking to build his own future, his own good life. And he didn't want his brother to end it. He wasn't crossing that river to have an encounter with God. He was doing fine. He was living the life.
But then God shows up and changes his identity. God is the one that presses the reset button, not Jacob. En ek dink dis die ding wat ons baie keer mis met geloof is. Ons dink dis ons wat kom en sê ons het foute gemaak, ons is jammer, ons wil reset druk. Ons wil weer probeer. En ek dink is great, maar dis nie waar geloof begin nie. Geloof begin nie met ons wat jammer is nie, maar met God wat na ons toe kom, al is ons nog nie reg om te reset nie, al is ons nog nie daar nie, en hy begin iets in ons verander, sodat ons iets niets word as wat ons was. Hy verander ons identiteit. Hy maak ons lewe groter en meer betekenisvol, nog voordat ons daarvoor gevra het. Dis nie dat nader aan God, beteken nie, baie keer ons gaan nader aan God nie. Dis baie keer die besef dat wanneer ons in ons verlatenheid en eensaamheid en arrogansie ver weg is van God af, dat hy ook daar is. Dat hy ons nie los nie, selfs al is ons Jakobs. Geloof gaan nie daaroor dat 'n mens net kies om niets te wees nie. Faith is about what happened to Rose today. We don't know the quality of her faith, the decisions she's making yet. We don't know what's lying ahead for her. We don't know what she's going to do or what she's going to become. We don't know what obstacles and failures and successes wait for in her future. But what we do know is that God is more than just a reset button. He is the one that joins us there, even though we make mistakes. Who never stops loving us, even though we disappoint. So in other words, what we're saying to each other is, faith, this journey with God is not just believing in Him, but realizing that He believes in us. And the best example of that is being a parent, where you love your children, and you know they make mistakes, and you know they disappoint, and sometimes they make you so angry, but you never stop loving them. You are not involved in their lives so that they can get a reset button. You are involved in their lives because you love them so much that you believe they don't need a reset button. Because even with their faults and mistakes, you love them. And you would give your everything for them. Ons het die laaste paar weke het ons hierdie stupid takke van my gekyk. Weer 'n keer jammer daarvoor. Maar dit het gegaan oor Moses wat hierdie foute maak en dan ewe skielik is God daar in hierdie brandende bos. En dan gaan kyk hy want hy's nuuskierig. Hy's nie jammer nie, hy's nie spyt nie, hy's nie reg nie, hy's nie besig om te bekeer nie. Hy gaan kyk, wanneer het dit aangaan? En dan sê God vir hom, trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. Sy mislukte lewe, sy foute, sy blaatante moorde en arrogansie en gedink ek sal die Israeliete vrymaak. Sy verleentheid word die plek waar God kan opdaag en sê, jou lewe is nog steeds heilige grond. This is holy ground. And I think this is what we should take with us today. Not just the thought that we should be better, but exactly the opposite actually, that God comes to us and His Spirit, His power makes us better. He changes our identity. He's busy with us even now. Even when we doubt, even when we fail, this is just another opportunity for Him to pick us up, dust us off, and remind us who we are, just like He did with Jacob, just like He did with Moses, just like He did with Saul, who became Paul. En net soos met my en jou vandag.
God wat na ons kyk, en hy kyk nie vas in die goeders wat ons laat skuldig voel nie. Maar hy maak ons lewens en ons foute die heilige grond waar hy sê, kom ek help jou op en herinner jou, jy is meer. Dit is nie ons wat die reset druk nie. Dit is God wat kom om ons te herinner, ons het nie 'n reset nodig nie. Want selfs met ons foute, selfs met ons arrogansie, selfs met ons besig wees en weghardloop vir alles, sy liefde nog steeds vir ons dieselfde gebly. So in hierdie oomblik, besef net God is by jou. Net soos wat hy by Rose is, en Scotty is, en Ursula is, besef net, in this moment, he is with you, not to judge you or make you feel small, but to show you you are loved, and that he wants to pick you up, and that he will never leave you. Ek wil vra of julle saam met my net sal stil sit, net so sal sit, en dan gaan ek vir ons net 'n gebed doen, asseblief. God, we thank you that being a Christian isn't about being what Saul thought it was, about building a reputation, building a CV, doing the right things, and showing everybody that we are so good. That being a Christian is actually the opposite. Of trying your best and then failing and realizing that God is there with you, and that you are not a failure, and that he loves you. That you don't need resetting, that even with your mistakes, you are still worthy of being loved. And this is the difficult part, Lord. If you love us that way, where you don't judge us for our mistakes or hold it against us, please help us to be the same for other people. To love them even though they have mistakes, even though they fall short, even though they disappoint. We ask you that you will come into our lives and change our identities so that we will do more of the things that you do for us. And that is just love. We ask this in your name. Amen.